Сәлем достар, сіздермен бірге BAKUSA арнасы, яғни біз челлендж түсіретін боламыз, финт жасау және де удар соғу. Ал кет, kanalға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Vor der Tür stehen rund 1000 Mann. Bitches gibt kein Kuss auf die Hand. Nur Fotos plus Autogramm. Easy, easy, tamam, tamam. Immer rufen die Kunden mich an. Und sie bringen mich den Verstand. Heute schneit es 100 Gramm. Nur sitzen, tamam, tamam. Baba eine Mali. Rock, rock your body. To these guys, whoa, I just came right off a private jet. Business meetings, all they say I'm next. To blow up on the scene, you know I'm about to flex. The more I work, the more I get, I manifest. I pray to God, oh I repent for all my sins. Hit the club next day, do it again. Осымен видеомыз аяқталды. Сіздермен бірге BAKUSA жігіттері, Нұржігіт пен Махамбет. Ал енді сау болыңыздар. I'm